Halo. Ya. Rokok sumpah enak apa ya? Rokok mil. Mil? Aku tuku filter separuh. Ya. Goblok. Separuh. 10.000. Pas oh. Nah, ya kira rokok Terus anu. Ya. Wes opo ya to? Wis oh. Ya, matur nuwun. Wes. Wah, waduh yo. Senjare protol piye? Padahal nembe tuku ora dina wengi. Kunjul 2 jam. Mobil ya. Masuk mobil ya. Apa? Jadi padahal mbek tuku. Kalau ki iya. Celeng kok. Tuku mana sih? Kalau sendal murah kok tak tuku. Tuku meneh aja susah. Susah. Yo nyesuk tuku ke tiba. Ada Pak Mayang kayak aku. Sama yang ngising. Aku gak balik sih. Ya, ngono. Suara oh. Lah apa nih? Rokok enak. Gak celeng, mrene juga rokok oto. Alasane Pak Ngising. Asu. Jangan lupa subscribe Bocah Kampungku.